Buyur. Yaxşı, dostlar, Fokus göstereceğim ama becermedim. Açıq ayrette şimdi отделение beraber, çünkü bizim stüdyamızda meraklı bir misafirler var dostlar ve biz gerçekten de sizlerle onların tanış etmeye aşıqamız ve bugün biz tılsımlı bir dünyaya yol alacağımız. Biz sizlerge aytıq, bugün birçok seyahatlar planlaştırıldı sizler için. Böyle seyahatlardan biri şimdi bizim sübetimiz dostlar. Demek tanış olunuz bizim stüdyamızda İslam Vecad. O orijinal janrları boyunca festivalinin iştirakçısı ve onun karbabası Enver Ağa Vecad. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sağ olunuz. Sabahlarınız hayırlı olsun. Sağ olunuz. Sizge de öyle olsun. Çok sağ olun. Sabahınız nasıl başlandı? Sabahını turaysın, betini yuvaysın, son kahve içeysin. Öyle başlandı. İslam. Bizler pensionerimiz. Машаллах. Ислам, сеанс сабан. Как начинается твое утро? Любишь просыпаться по утрам? Да, Да? В школу ходишь? да, Тебе 8 лет, правильно? да. С самого детства ты увлекаешься необычными видами фокусов, правильно? Да. Со скольки лет это началось и как ты это помнишь? И почему именно фокусы? С детства я начал ходить на фокусы. И тебе это очень понравилось? Да, А какие были твои первые фокусы? с веревками. С веревками? Отлично. Ты сегодня нам продемонстрируешь свои фокусы, правильно? Позже. Да, чуть позже. А сейчас мы поговорим о конкурсе, который прошел. Вот ты поучаствовал в нем. Переживал ли ты, когда там участвовал, и с каким выступлением принимал участие? Я не боялся. Тебе все понравилось? Да. Много людей участвовало? Да, Да? А кто тебе больше всех понравился? Например, вот твои конкуренты, какие фокусы они делали? Понравились ли тебе их там фокусы? не было какие? фокусов. Там Только не было. я. Было. Только ты был фокусником, да? Оригинальный жанр. Что подразумевает собой оригинальный жанр? Какие фокусы ты еще делаешь? Скаутами, цилиндр и ленточки. А кто тебя научил всем этим фокусам? Варей Дива. Машалла. А скажи, пожалуйста, вот это твой первый кубок? Да, Да? Ты уже подготовил для него полочку, на которой будешь собирать еще много-много своих кубков? да. Да? Ой, как хорошо. А твои родители, они тебя поддерживают? Что они тебе говорят перед выступлениями? Не волнуйся. То есть они всячески тебя поддерживают. А у тебя есть братики, сестрички? 2 сестры. Две Они сестры? тоже фокусами занимаются? Нет. А не чем знаю. они занимаются? Первая сестра в вокал ходит, Ой, машалла. танцует Мгм. и все. А вторая ходит на танцы. Мгм, машалла. И он ходит тоже. Ты тоже на танцы ходишь? Какой ты талантливый мальчик, всесторонне развитый, Gerçekten машалла. de acayip bir koranta Enver Ağa aslında icadi koranta. Enver Ağa aslında ballardan mına bu fokuslara, mına sizin torunuzda fokuslarga avesligini ne vakitsiz gördünüz ve nasıldır şekilde bu istidatı inkişaf etmeye başladı? Bunlar endi küçük olgandan başladılar. Apaları başladı varmağa. Bu da onların ardına kalmadı. Bu da başladı bu fokus oynamaya. Onlar oyuna bu fokus iyi oyun. Tatar kaytarmasına yürüdü. Son böyle başladı yürümeye şimdi de yürüyor. Oynaydı. Enver Ağa, demek Хоронтаңызда olgan bütün bayramlarda endi mütehassıs artistler de var, doğru mu? Bu doğan fokus, günlerimiz oluyor, bağların doğan günleri, özlerimizin doğan günleri, bunlar bağlar oynarlar, yaraştırırlar. Yaraştırırlar. Çok güzel. Mına bu orijinal janrları boyunca festivali nerede o geçti? Siz aslında bu festival nereden bildiniz ve ne için böyle kararga geldiniz anda iştirak etmeye? Mına sizin turunuz.
Мен doğru айтсам, мен bilmedim işte bunlar onda gideceğini. Anasının vardılar. Вот bu kazandılar diplomunu. Çok güzel. Ya bakınız Enver ağa, aslında birinci kere siz İslam'ın fokuslarını görgende şaştınız mı ve nasıl duygular sizde Evet, oldu? torununu görgen son dönemde şaştık evet de. O ben görmedim birinci toylara varsan çıktı ben şaşıp kaldım bu şeyleri. Onlar evde ne gösterdi bu ne evde gelip öğrettiler. Son ben bilmem ne onlar öğreniyorlar. Son toyda gördüm ben şaşıp kaldım o zaman. Vay ne güzel. Demek her gün sizler için sürpriz hazırlayıp Doğru, pek torunlarınızı. doğru. Bağlar sürpriz. Birbirleri de öyle. İki torunlar. Maşallah. Bu küçük torunumuz. Bizde 10 tane torun var. Bu Oy maşallah. Maşallahınız var. Bakınız Enver ağa, aslında biz fokusnik degende böyle bir tılsımlı dünyaya dalamız. Böyle bir acayip dünyaya dalamız. Ama bu balanız, torununuz büyük olsa ve böyle ciddi fokusnik olmaya istese, yani öz hayatını bütünle fokusla bağlamaya istese, sizin fikriniz, siz kol tutacaksınız mı? Evet, tutacağımız. Eğer bu istese, bu göstermeye ne tutmayık tutarız. Biz pensiyadan bir şeyini tutarız. Elimize ne geleni tutarız. Çok güzel. Ya bakınız o kadar istidatlı ve böyle icadi torunlarınız var. Ya balarınız onlar yırlay mı, onlar oynay mı? Ya siz özünüz, siz icadi mi insansınız ya da yok? Ben karan yaşlıkta özümde oynayamadım, yırlamadım, oynamayamadım. Toylarda ne de çıksam oynayamadım. Bir adam böyle dedim bu bağlar torunlarımda bana görüp öyle oldular. Oo ne güzel. Demek güzel bir örnek var torunlarınızda. Ve onlar mutlaka sizge oşamaya isterler. Çok güzel. Enver ağa, bilemiz ki aslında buna balalık vakıtı, bu meraklı bir vakıtı. Balalar her şeyle meraklandıralar, bunu bileler, bunu sizce buna balalarının istidatını inkişaf etmeye mühimdir ya da yok. Çok sıraları afsus ki ana babalar, hatana babalara vakıtını tapmaylar, yardım etmeye ya da buna bu gerek masallarga yani krujoklarga onlarını katnap almağa. Sizce nasıldır mühim bu dikkat ayırmak? Endi doğru aytsam ben bizler endi hart oluyoruz. Bizim de ozu işlerimiz var. Çok yürümeye bağlarına olmayık. Evet. Ayaklar ağrı bu hartanası, bitası değiller, hartanası değiller. Burada büyük ana değiller. Büyük ana, yalı boyu. Da, büyük lambatlı da kadını. Son o to больницаға onda biz endi 76-77 yaşındayız. Ana babaları ise nasıl kol tutarlar mı? Analar, babalar tutaylar. Bu istidatlarını inkişaf ederler demek. Peki tutaylar, belki ardından yürürler. Sonra anası ne ara çok, o çalışmaya çok. Demek bütün ömrünü balaçıklarga Da, bakmaya. bütün bağlara başlayan anası. Babası çalışıp da vakti arabacı. Güzel. İslam, ya sen büyük olganda kim olmaya arzu edesin? Кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать Ты еще не определился кем? Да? А хотел бы всю жизнь быть фокусником и удивлять всех? Или ты все-таки решишь для себя выбрать какую-то другую профессию? Он танцует, может, ты будешь танцором? O yaşta o. Yaxşı oynaysın? Ой, не güzel. А ты как-нибудь пробовал связывать фокус и танец? Ну, во время, например, когда ты танцуешь, чтобы у тебя неожиданно в руках появился букет или что-то такое. Вот было у тебя такое, либо нет? нет. Нет, еще не было? Но планируешь? Ну, смотри, какую мы тебе идею дали. Смотри, чтобы на следующей свадьбе, на которой ты будешь выступать, чтобы ты сделал такой фокус. Это будет очень красиво. Согласен с нами? Согласен? Прям, Маша. вот фокусы – это очень такая вещь, где надо быть внимательным. Там очень много
тайн. А бывает, что вот твои друзья, когда ты где-то выступаешь, они подходят к тебе и говорят: а какие тут тайны? А расскажи нам. И ты рассказываешь им тайны? Нет, Почему? потому что это секрет. Это секрет. Ну, если это твой очень-очень-очень близкий друг. И вот я, например, Фатиме свои секреты рассказываю. А ты своим друзьям рассказываешь секреты фокусов? Или ты хочешь, чтобы для них это было неожиданностью? Неожиданно. Неожиданностью, да, ты хочешь, чтобы для них? А что вот, по твоему мнению, ты уже вот такой маленький, но у тебя уже есть очень много наград, уже есть даже кубок настоящий. Вот по твоему мнению, чтобы быть фокусником, что нужно делать? Магию показывать. Магию показывать. А родители нужно слушаться, чтобы быть фокусником? Да, Да? Да. Всё, а хорошо кушать для того, чтобы быть фокусником? да, Тоже нужно, да? То есть нужно быть очень хорошим мальчиком и девочкой, чтобы в будущем стать фокусником. да. Все, Чок-сагу. отлично. Чох-сагу. Ислямчик, а что бы ты пожелал таким вот деткам, тоже вот 7-8 лет возраста, которые смотрят на сейчас и вот говорят: хороший мальчик. Что бы ты им пожелал? Я не пожелаю, что они Не переживай. Еще раз, что бы ты им пожелал? что когда я показывал сейчас фокусы, они Внимательно смотрели. Да? да. И И были учились. все здоровы. Да? В первую Чох-сагу. очередь здоровый, чтобы были и показывали это, смотрели твой фокус. Чох Чок güzel. сагу. Enver ağa, siz o kadar istidatlı ve o kadar güzel torunçuğunun harbabası olasınız ve bütün harbabalarga ve bütün torunçuqlarga, balaçıqlarga siz neni telemege ister ediniz? Birinci Allah sağlıklarını versin, Amin. uzak ömürlerini versin. Bütün Allah hizmet etsin, böyle torunlar osturup bunun ferahını görmeye hizmet etsin. İnşallah. Иншалла, чок сау сағыңыз болыңыз. студиямызға келгеніңіз үшін шымды уфақты нефес жоқ олacak. Sonra біз әлбетте фокусларны бақадамыз. Сайғылы телесердейлер, ажайып şeyler ақындала көрсетеміз. Егер де сіз мұна бұл фокуснанның шаты олмаға істесеңіз, сақын қачырмаңыз, чөнки шымды біздің телеканалымыз сізге ава араретін таныш олмаға тесие ете, sonra ise мұна бұл яш истидат сізлерге bütün фокусларының sırlarını açacak. Vızılı olunuz. Elbette ki dostlar, mucizevi hayatқа yol almağa isteysiniz mi? Ақиқи istidatını ve tılsımlığını bilmege isteysiniz mi? Bular Eposu Tek Millet telekanalında ve şimdi sizler için gerçek mucize olacak. Dikkatli olunuz çünkü dostlar, şimdi sizler için acayip fokuslar ve onlarını bizler için İslam Vicat takdim etti. Buyurunuz.
Машалла, Ислам, машалла. Çok güzel. Bak, bu güzel bir iplerini sen böyle etip. Yo, Adile, sen yapma canım böyle. Yapma. Ya zincirlerini misal için. Вот senin anada misal için цепочка вот есть у мамы, запуталась. Ты с такой же легкостью можешь ее развязать? Да. Да? Нам откроешь все секреты после эфира? Я сказала. Dostlar, İşte dostlar, elbette o böyle insanın oturasın, dostlaşasın, o son sana diyor yok, sırlarımı açmayacağım. Ama böyle güzel bir hediyecikleri bizge bağışladı. Bu aynı Fatime'ye benziyor. Bir sırrını açayım, bakınız, benim de sırlarını açmağa beğeneyim. Fatime de böyle прическа yapmağa pek beğeniyor. İşte dostlar, tamam böyle şekilde biz bugün bizim yayınımızı devam edeyiz. Ve nefbetet da meraklı malumatlarımız var. Böyle tendurist olmak için bizge ne gerek acaba? Güzel keyif gerek ve bundan da hayırlı dostlar. Her daim biz sağlam olmağa gerekmiz. Külgü ve şenlik bizim hayatımızı artıra ama bundan da hayırlı sportla da uğraşmağa gerek. Doğru mu? Doğru dostlar, şimdi sizler için sport rubrikası ama o yine de sizler için meraklı bir şekilde olacak. Anda da sizni bir çok tılsımlı şeyler bekleyin. Millet telekanalından ayrılmanız, sabah şerifiniz hayırlı olsun dostlar.